Poštovani sugrađani, ja sam Mioć Eldin, kandidat za načelnika na ovim privremenim izborima koji će se održati u nedjelju 17. februara 2019. godine. Kao kandidat za načelnika želim pošteno, bez straha da se borim za razvoj i za opstanak i ostanak u ovom našem gradu. Moj program se sastoji iz dva dijela. Jedan dio odnosi se na plan za opstanak, a drugi dio na plan za ostanak. Opstanak podrazumijeva opstanak i sačuvanje zdravlja naših kakanjaca, a ostanak znači zaustavljanje odlaska mladih ljudi iz opštine Kakanj. Kada je u pitanju plan za zdravstvo, ne mogu da ne skrivam svoje ambicije da želim da budemo grad koji će imati najuspješniji dom zdravlja. Želim da poručim svim našim građanima da hrabro, smjelo i odlučno želim iz opštinskog budžeta da izdvojimo 1.000.000 konvertibilnih maraka za liječenje naših bolesnih sugrađana, za opremanje doma zdravlja i za pomoć našim pri liječenju. Ono što je važno što želim da spomenem je situacija da naši sugrađani često ne mogu da preuzmu nalaze koje su radili u domu zdravlja jer moraju da plate tobože neke participacije. Participacije koje prečesto znaju biti toliko velike da naši sugrađani uplakani se okrenu i ne preuzmu svoje nalaze. Želim jasno da poručim da ćemo iz opštinskog budžeta plaćati sve participacije za sve naše sugrađane u Kakanskom domu zdravlja. Kad nismo bili u mogućnosti da sačuvamo zdravlje našim sugrađanima, onda smjelo i odlučno želim da kažem da ćemo im pomoći u liječenju i u njihovom oporavku. Mnogo je naših kakanjaca koji su izgubili pravo na liječenje. Mnogo je onih koji ne mogu otići u dom zdravlja jer nemaju zdravstvenu knjižicu, a nemaju ni sredstava da odu privatnim ljekarima. Želimo da vratimo sve naše sugrađane u pravo na liječenje. Postoje zakonski modeli kako to možemo učiniti i smjelo i odlučno ćemo to da i uradimo. Dragi moji sugrađani, vi ste svi svjedoci koliko mladih odlazi iz Kaknja. Ja često kažem, čini mi se da u našem gradu niti se omladina vjenčava, niti se djeca rađaju. Želim da kažem da je svaka naša sugrađanka, majka koja rodi bebu, kakanski heroj. Kakanski heroj koji treba da bude nagrađen iz opštinskog budžeta sa novčanom nagradom od 1.000 konvertibilnih maraka. Jer to je naše kakansko dijete koje nam je toliko važno u ovom vremenu kad svi odlaze trbuhom za kruhom i traže mjesto gdje će bolje živjeti. Želim isto tako da poručim mladim našim bračnim parovima da se odlučuju venčavati u Kaknju, a ne u Sarajevu i drugim mjestima, jer ćemo im dati pomoć i daćemo im poklon u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka. Imamo i plan za ekologiju, za očuvanje zdravlja i očuvanje životne okoline. Želimo da proširimo sistem daljinskog grijanja i da smanjimo cijene grijanja kako bi sve privatne kotlovnice naših sugrađana se pogasile, kako bi se svi priključili na sistem daljinskog grijanja. To ćemo raditi na način tako što ćemo realno, transparentno i planski trošiti sredstva namijenjena za zaštitu okoliša i to sredstva koja dolazi radom termoelektrane i sredstva poslovnog fonda za zaštitu okoliša. Želim jasno da poručim svima onima koji čuvaju našu životnu okolinu i to udruženjima lovaca, udruženjima ribolovaca i udruženjima planinara, da ćemo na najbolje moguće načine pratiti njihove aktivnosti i pomagati rad njihovih udruženja, jer i oni čuvaju i štite našu životnu okolinu. Kada je u pitanju plan za ekonomiju i zapošljavanje, spomenut ćemo nekoliko stvari. Jedna od njih je davat ćemo bespovratne finansijske posticaje za pokretanje poduzetništva i obrta. Nastavit ćemo sve one pozitivne trendove koji su do sad bili, nastavit ćemo ih i pomagati našim sugrađanima u razvoju njihove poduzetničke ideje. Kabinet opštinskog načelnika će biti otvoren 24 sata dnevno za svakog privrednika, privatnika u našoj opštini Kakanj i svakog onoga ko želi da pokrene svoju privatnu, privrednu priču u našem gradu. Jer to će učiniti da naši sugrađani ostaju da žive u Kaknju, da ne idu u druge zemlje. Kada je u pitanju plan za infrastrukturu, moram spomenuti da svoje osjećaje nikada ne skrivam. I u ovoj kampanji, u ovim mjesecima koji su iza mene, nerijetko sam znao zaplakati kad sam vidio kako ljudi žive i kojim putevima dolazi do svojih kuća. Neverovatno je gdje sve ljudi žive i neverovatno je u kakvim uslovima ljudi žive. Cesta i asfalt za pojedina sela je samo pojam. Želim da najavim velike infrastrukturne radove. Želim da najavim da ćemo se boriti da svako selo, svaki zaseok ima adekvatnu putnu komunikaciju, da imamo asfaltnu površinu, a onda ćemo da činimo i na osvjetljavanju naših mjesta i razvoju električne rasvjete.
Kada je u pitanju plan za infrastrukturu, bitna priča je i priča o građevinskim dozvolama. Nedopustivo je i neverovatno da građevinske dozvole znaju nekad za kuće premašiti iznos od 8.000 konvertibilnih maraka. Želim jasno da poručim svima da će građevinske dozvole biti od 500 do 700 konvertibilnih maraka i nećemo imati situaciju u kojoj sa jedne kuće 7 ili 8 kablova se pruža drugim kućama kako bi se napojili električnom energijom. Ljudi ne mogu da priključe se na sistem električne energije ako nemaju građevinsku dozvolu. A Boga mi, građevinske dozvole su preskupe. Kada je u pitanju plan za obrazovanje, želim smjelo i hrabro da kažem da ćemo iz opštinskog budžeta izdvajati sredstva za nabavku udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola, da ćemo povećati vrijednost stipendija našim studentima koji studiraju i da ćemo ukinuti stipendije pod šiframa. Neka se zna imenom i prezimenom ko je dobio stipendiju ako nije dobio stipendiju. Na kraju želim da poručim da želim da budem narodni načelnik. Želim da budem načelnik čiji će kabinet biti otvoren 24 sata dnevno i biti narodni načelnik koji će i na cesti i u selima razgovarati sa ljudima i konstantno voditi brigu o uslovima života naših sugrađana.